agava embalala bannaffe abanankole balina tu libasubiride President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga lino ettu lisudde General Museveni eddalu teyakirowoozaako nti ate abaana b'embalala abaana b'omu West basobola okukola ekintu bwekiti eri President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Akamba kuwe buwi bigambo babikwegambire era obiwulire bulungi. Banange mwasuze mutya mulire mutta mulije ejifirimu nagikontaina mu filter ndi nkokundi amazina ganje agenyine ninye mugabirwe nice mgenu narebire video ya Bobi Wine aho yabirari naye yongerera kimwe kumukunda naye yongerera kimwe mgenu kumukunda yaba mbenda mukunda like 80% hati yanda mkundira kimwe 100%. Murara Bobi Wine kwa hii ajire oraza yo just for fun hako hariye bikoko binji kurambura wo hino mutima go busasura rugayorarira oyebuze nti konkaba abantu nabo bari mwihanga Museveni ebyara twara ninga bari mwihange rindi omaro yagaruke munti ntejini district bari mwihanga rye nyine ri Museveni aratwara tebaganda tibaramanya in fact tibaramanya n'abaganda konkarera Bobi Wine koko yarujire kuno yakazayo rero imwe mukazokwe iwo muganda oremerera utaha amaguru ga wabiri ogire ngo Bobi Wine arasosora abakusosora baraceka kimurimi rwitu tinakebwa oremerera otiwo kigambe basyo omuntu aragamba baso no muganda ararara mukarina ayine motoka nkikumi mu nankejiye yo mu kibuga cyeye abana beye barejera mu international schools amajuta aranywa ga government mgenariji konka yemerera agent imwe mutaronda Bobi Wine ngo Bobi Wine arenda taraze kubakunda akwa Bobi Wine no muganda. Just imagine. No munyankore ningo omwestani we naragambe echo alije Museveni amuhira amamotoka amuhire each and everything. Abana bari mu mashomero marungi barwara abana babo barabajanja baji abakazi babo bahika kuzara barabatwara heru muri nayo kwata mutwire muri mu America aramutwara za Kenya aramutwara muri za Aga Khan amarwariraga agebeyi agarije konkata mutwire hari murago ogwe ni waremerera kagira nti Bobi Wine asusura abantu abo bari kureba nti yarwara yaba bine yonka ka health center akarwa bakatwara yo muntu agwire totararwira rendi igwariro rya arendo bujanjabe bw'amani barabagira muzeka bare hospital irware rya government konko kumuhisayo in fact taine nakapichi wade nakagari barabegura hajye bibintu ebiti owitu barajete ngozi barakigira bati batehe biti bati ababiri aha babiri hari yankabegwiro mufumgene ati we yabuze ntibaza kutambura kuruga mairejo kwikakabare hospital no mufara yafire kare yayo miri baragenda baremerera okurundo twizi twokunyu oyebuzi ntigora kwata senti okajikora mebyawe hati ya muri kwata senti kuza kujaguza just konka hina abantu abaretanga kakasenti okwata senti oziho umuntu just kujuma Bobi Wine oremye kukwata senti okombekera abantu akakarwariro okombekera abantu ishomero ririje okabatera mu bintu okabombekeraho nkakantu okabateraho yani ka factory nti mutandike ko hano y'ebintu turaze kubyacha tubiguze Kampala wapi wene kuzikwata kuziha Bobi Wine kuziha abantu bajume Bobi Wine wene kuzikwata kuziha abantu batandike kuhemura Bobi Wine no mukazi we na family ye
kunkore ya Bobi Wine tatwirogire yaza kureba aba bantu wogezire mu history aba bantu nibo babandize muri G Uganda konka baba binga bingoro obwo bunafu bwabo no busirise nergitake ribariho in fact ti ya neryo muntu buntu ndagira ne muntu arafa G Uganda mbweno erete ngo muntu ahino mutima ogura sasira ino mutima ogura manyo muntu ti Uganda G Uganda letaga umuntu aramanya abantu mbweno nyongero kangambiri abantu bari mu government cyo kwata sente kuzikorera mu ibintu bitahikire garanga kwato umuhanda kaza ko mu byaro obwe mwarebiro okwe kuhunga konka hine districts ezitaramanya nekintu kunyonyorenta aba bantu baracera bagura ka sabuni bagure ka sukari bagura konyo bagure twa parafini nabaza amanya barabaho umushoro ako umushoro nigo gwasigire reriwe ogushombe gono gwirukanye ogutwaro wawe otandike kuzama radio kwerata ngo nyina amashomero bambinga mu kibina nyina amashomero aga amashomero yinema abana barengera mu busha batara hasente banange government people ba MPs be baronda mureka kwe kusanga muka mujukire nti wali abantu ababaronda abetago obuyampi okusinga mmwe nga in fact ogenze no kuyingira mu byobufuzi olusingo yinawo kwata kuchoba doyinawo at least gabako kubanga oyongeddwako mureka tutwala kiri nti nno mbune Bible gamba mbu ayina yaliyongerwako naye agabye kyenkana ki owitu kabali hine byale byorazamu just oli kuraba mubasi oyebuze nti urebe mbweno umuntu uri no mutima gwawe gwahendeka oyijuke nkaka gataki warumaho ukanaga uceti kuonka n'aba bantu nabo mabaraho umushoro mucishuke nti baraho umushoro kunkobwa muntu yagamba nti mugunti mukore muti ngo bavuma government mukore muti ngo bari kujuma abantu bebitiga mukore muti nti bari kujuma abantu tibine mbabazi Uganda eretego muntu wembabazi nka Bobi Wine niho kanci bagambire Uganda eretengo muntu oyine amasiko habandi omuntu ayino kusasibwa habandi Uganda ni weretenga manya kamba gambire murekenga kamba gangambe nekindi ndi murekenga kweteka mu kintu tukega mahe omuntu wojo wa mahe nabwo yine kuba nekisaha mutima yine kuba nembabazi ha mutima shitama mu motoka yawe ogende nko mu cyarokwe banagire yobukutiya bwo buhunga banagire obukutiya bwa sukari banagire thani okukwata sente ezo kuziha abantu ngo bajume omuntu ari kuvuganya arebeke tiyagaruza Uganda mu antiko tikwe kiri na mara kunka Bobi Wine katumushabiri bibyo yeye ntanda lyeryetu banafe aba West banankole abakiga banafe aba wadde President Kyagulanyi nga bamusiima olw'ekikolwa kye yakoze kuno kusiima kwennyini President yagenze n'akyalirako bannaffe aba family kinzoga nti esinga obwavu kubanga balina ettaka ne bali bagobako kati basenze babusenze bwa muntu era wagambira nti muve wano tabanaja wakudda ennyumba basula mbiveera mu bisanja kubanga nannyini tatabakeza kuzimbawo ennyumba ziri permanent naye nga balina ettaka lyabwe government neeri bagobamu kubanga lirimu ebyobugagga kati babundabunda woziwozi nga batali bannayuganda awo President Kyagulanyi yagenze n'akyalirako Abatwa tribe yabasanze embira abwe tenyuma tewomesa nakabululu
nena abasuubiza nti agenda fuba okola kyonna ekisoboka okubaako kyabakolera okukyusaamuko ku bulamu bwabwe katono. naye ate bw'anaakwata entebe y'eggwanga bajja kweyagala, bajja kuwoomerwa Uganda, bajja kukomba nkombe kubanga bajja kuba bannayuganda baddala nga kati abatwalibwa nga batali bannayuganda. Basanyuse, bamwaniriza era ne bamusabira essaala Mukama amutuuse mu ntebe y'obukulembeze abajje mu nnaku Museveni gy'abalabizza. Kati ye bannaffe ab'embala basinzidde ne basiima President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tweyanziza tweyanzeege. Mbaagala nnyo mwenna abali ku bannange mumanye nti Uganda eno yaffe, nti buvunaanyizibwa bwo nange okutaasa ensi yaffe. Ffe tulina okulwanirira eggwanga lino era ffe tulina okweyambayamba, ffe tulina okwewadawadako okulaba nga Uganda etereera, okulaba nga Uganda evaamu eky'omugaso. Tunaabikola tutya? Tulina kulwana. Mukama bakuume, mwerabu.